Assalamu alaikum. Haray mi wuri kam fop lalandi staydo e jam ala taw hare do jam on yi jaɓɓo président Cellou Dalein gon Gambia haray mi wuri keɓe fop encore une fois mi arta e moɗon par ce que yewtere nde muusi woɓɓe jaɓɓo ngon kadi muusi woɓɓe jonnon en andi ko honno woni honnon en andi ayɓen ɓe yiɗa c'est-à-dire andi hay mobilise gol yimɓe woɓɓe yawɓe yiwragol fatunde communauté guinéen on ɓe yimmo tum ɓe yaha ɓe jaɓɓo président jon ko tawta e président on tigi tigi il n'est pas au courant en fop meɗe ɗe andi na événement nabi alaji Cellou Dalein Gambi ko yiragol fatunde naɓiɓe Gambi jonnon ɓe yehi Gambi communauté guinéen fof immike tolniɓe no ɓe sikkirano kamɓe tigiri par ce que buyno sikkude ɓay parti o waɗama dissolution hande kadi haray lanni ko en fait jama fop immimino nano e ñaamo yeeso e ɓaawo ɓe moɓoyde woɓɓe hay ko Dakar wi are ɓay ɓe humpitike président ari Gambi on yiɗo jaɓɓo ngo ɓe jaɓɓingo ko yaltugo ka jamia e yiɗo ko ɓe invité ɓe kon hino ngalɗini joni noon ɗum ɗo welali CNRD woɓɓe no waɗa commentaire yinna no wata ɓe mobilise ɓe yaasi yoɓe artu ko nder pays ga ko tawni ko mbaw ok ɓay ko nder to ngom haɗi fankon accon wowlugol piiji commentaire ji go toon ɗi négatif ɗi ko Cellou mo daɗa wiyete CNRD hande yiyande si tawi ala jen tewtino ko jama woleno ko yaw guine hande joni ɓe hawrino e maɓɓe par ce que ko marɗa dole he jama ala guine on ko fewdiɗen ɗo situation fewdiɗen ɗo a wata arde jonna hoorema ayiɓe maɓen ɓe huwama ko ɓe fala ko marɗa jama hara noon ko laggine fop mais a wata accudude jama on ko faala kon ya jonna hoorema ayiɓe maɓe haray sadi Tumba ɓe warumo Sadiba Coulibaly ɓe warumo Célestin ɓe warumo Mohamed Joubate ɓe warumo e homɓe kadi foni ke mange Biloba e Marwan ɓen ɓe kidnappa Nene Uso babe mo Babila yimɓe buyno ɗo hande ɓiɓɓe Eli Kamano ɓeɗo fop hande no mabore ɓeɗo fop no kidnappa hiɗen jooɗi o leydi yen immade enen noddanoɗo noddi nun geppi ka référendum ko ɓe wino ɗo inne a pris de place pour législation CNRD hakkille maɓɓe ɗe jooɗakene ni joni noon gon noon ne wadde kon noon famaton jaɓɓo maɓɓe ngon ko Allah okkiɓe c'est-à-dire ko Allah okkiɓe dan andi lagine ɓe duwa famude wonde heto tanke alaji Cellou Dalein lamaki lagine lagine ɓuttata yarata yeeso tanke ɓe ardaki lagine son sikki YFDG ko kaydi représenté de parti o woni YFDG on ɗayni hoore moɗon pour éliminer Cellou Dalein Diallo définitivement dans la lutte politique c'est impossible cla unnina ko wona légal ko wona légitime ɓe gara ciwloro lami on pinka ɓe ara ɓe prometa guinen ɓe respecta le parole maɓɓe on ɓe miijo kadi tortirgol jama on ɓe miijo kadi ɓe waɗa kadi deuxiéme coup d'état maɓɓe on e hoore jama lageno jama on fanka ɓe miijo kadi waɗugol parti ji de solution ɓe miijo kadi o jama o yeggutu kadi ko woni ko welata ɗon gon ko ɓernde mo goto goto c'est-à-dire yiɗa tana mo kala no yiɗi bonheur maɗa on si tawi ko ya yiwu alaji Cellou Dalein no laami combat maɗa on donc wata jama o immo arugol waɗugol commentaire ji semblant ji non c'est impossible préparons-nous à la guerre ko ɗum mimari komi yota ɓeɗo ɓe holli kamɓe ɓe yiɗa fi Cellou Dalein jama laggi noon holli no yiɗi Cellou Dalein kala ko ɓe yaari wona Amérique wona France wona Allemagne aduna Allah fof aɗano ted ino faala alaji Cellou Dalein laamu kala mum nina c'est-à-dire ko ɓe victime e popularité maɓɓe on est ce qu'on fami sina ɗum laggine hande no duwano yettude Allah weltano juula yetta Allah ko Allah ko ɓe heeɓi ko laggine heeɓi ko mbiɗo wawɗo alaji Cellou Dalein ɓe duwano yettude Allah ɓe weltano Allah ɓe jonnamo laamu gon en fof meɗi ɗen suuti programme ɗi no fewndori noon donc naji ɗuɗɗingol commentaire ji mais vive le président Cellou Dalein Diallo ɓe kadi faame hunde wotere ɓe ko yewɓe yiwrogol ay fatunde ne jama o mooɓi ari jaɓɓiɓe ko ɓe sikkano kamɓe tigiri voilà ko ɗum ɗo hollugol lamɗo si tawi ko légitime ko ni wayirta mais laamu soori wata jooɗade holla jaggu hulɓina jama sikka ɗum no yaltoye ta normal laamu billahi CNRD yana billahi wallahi CNRD ni sanay ko arani ko laamu ɓe heññete juuɗe crise ji no arde waɗugo kala aduna ɗo on fof moɗon on Allah e CNRD à très bientôt fodde à image